teman-teman unik yoi. Yuhu. Wow, ada rusa teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada rusa teman-teman. Wow. Ada burung hantu juga teman-teman. Ayo teman-teman, kita jalankan burung hantunya teman-teman. Yuhu. Wow, nampak teman-teman. Wow, apa tuh teman-teman? Ada kardus teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Kita buka teman-teman kardusnya. Kira-kira di dalam kardus isinya ada apa teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Wow, apa teman-teman? Mantul teman-teman. Ada bocil ondel-ondel teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Hei kamu, ayo bantuin saya berburu. Kita bantuan menemukan ondel-ondel ya. Oke, bocil. Oke. Ini masukin bocil ke dalam kardus bocil. Itu burung hantunya bocil. Masukin ke dalam kardus. Hei bocil, masukin ke dalam kardus burung hantunya bocil. Wah, masukkan ke dalam kardus. Ayo bocil, ada plastik bocil. Kira-kira itu isinya ada apa bocil? Buka bocil. Wow, ada ondel-ondel wayang teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel wayang teman-teman. Yuhu, mantul. Ayo bocil, masukkan ke dalam kardus bocil. Ondel-ondel wayangnya bocil. Ada apa lagi tuh bocil di dalam plastik? Dibuka lagi. Wow, mantul teman-teman. Ada Vespa manual Doraemon. Ayo bocil, jalankan bocil Vespa manualnya bocil. Ayo. Wow. Itu ke arah plastik lagi teman-teman. Ayo bocil, buka di dalam plastik itu kira-kira isinya ada apa lagi. Ayo bocil, buka. Wow, sepertinya ada sesuatu lagi teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada Vespa manual. Di dalamnya ada apa lagi bocil? Dibuka lagi bocil. Wow, apa tuh? Wow, sepertinya ondel teman-teman. Wow, benar, ondel-ondel teman-teman. Mantul teman-teman. Masukkan dalam kardus bocil, ondel-ondelnya. Ayo bocil. Kita jalankan teman-teman, Vespa manualnya teman-teman. Kita jalankan. Yuhu, wow, mantul. Nabrak apa lagi tuh teman-teman? Wow, sepertinya menabrak sesuatu lagi teman-teman. Kardusnya ambil bocil. Masukkan lagi bocil ke dalam kardus. Wow, mantul teman-teman. Wow, ayo bocil, buka bocil. Kira-kira isinya ada apa lagi bocil? Dibuka bocil, isinya ada apa? Wow, Vespa manual lagi teman-teman. Spiderman teman-teman. Ada apa lagi bocil di dalamnya bocil? Oh ya bocil, dibuka lagi bocil. Isinya ada apa lagi? Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel wayang lagi teman-teman. Berwarna merah. Wow, mantul. Wow, mantul. Masukkan lagi bocil ke dalam kardus bocil. Ondel-ondelnya. Ayo bocil, jalankan lagi bocil. Vespa manualnya jalankan bocil. Wow, nabrak lagi teman-teman. Nabrak kardus teman-teman. Wow, coba bocil dibuka. Di dalamnya kira-kira ada apa nih teman-teman? Wow, mantul teman-teman. Di dalamnya ada ondel-ondel dan Vespa manual lagi teman-teman. Wow, mantul. Masukkan dalam kardus bocil. Wah, mantul. Ayo bocil, jalankan lagi Vespa manual bebeknya bocil. Wow, nabrak. Wow, apa itu teman-teman? Menabrak sesuatu teman-teman. Buka bocil, isinya apa? Wow, ondel-ondel lagi. Mantul teman-teman. Masukkan bocil ke dalam kardus bocil semuanya. Kardusnya bawa ke sini bocil. Wow. Oke, ditaruh lagi di situ bocil. Kardusnya ditaruh. Kita cari lagi bocil di atas tuh bocil. Ada apa lagi bocil? Betul bocil di atas tuh. Wow. Apa itu? Wow, ondel-ondel polisi bocil. Wow, mantul. Wow, yuk kita nonton ondel-ondelnya. Masukkan bocil ke dalam kardus bocil. Ayo bocil, cari lagi. Ada apa lagi kira-kira? Wow, ada kaktus teman-teman. Di belakang juga ada rusa tuh teman-teman. Oh, mantul. Ayo kaktusnya dinyalakan bocil. Coba dinyalakan bocil. Kaktusnya. Ayo ajak ngomong ke bocil. Halo. Wow, mantul teman-teman. Nyala kaktusnya teman-teman. Oh, mantul. Masukkan aja bocil ke dalam kardus. Masukkan. Wow, cari lagi bocil. Kira-kira ada apa lagi nih bocil? Wow. Ada kura-kura ninja teman-teman. Mantul, kura-kura ninja teman-teman. Nyangkut dia. Ayo bocil, masukkan ke dalam kardus bocil. Oh, mantul. Cari lagi bocil. Kira-kira menemukan apa lagi bocil? Wow, ada topeng teman-teman. Topeng berwarna putih teman-teman. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus. Masukkan. Wow, sudah banyak sekali teman-teman. Mantul. Ayo bocil, cari lagi bocil. Ada apa lagi? Wow, teman-teman lihat tuh, ada ondel-ondelnya berwarna putih. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Ayo bocil, masukkan ke dalam
kardus. Wow, mantul teman-teman. Banyak banget nih teman-teman. Cari lagi bocil. Wow, bocil menemukan ondel-ondel teman-teman. Oh, mantul teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, masukkan lagi bocil ke dalam kardus bocil. Wow, mantul. Sepertinya sudah habis teman-teman. Sudah tidak ada lagi. Wah, ayo bocil, kita lihat bocil. Bocil berburunya ada apa aja bocil? Kita lihat lagi bocil satu-satu. Ada apa? Dirikan bocil di situ. Wow, ada ondel-ondelnya teman-teman. Ondel-ondel berwarna putih. Ada ondel-ondel babi. Mantul. Dirikan bocil. Ayo bocil lihat lagi. Ada apa lagi kira-kira? Wow, ondel-ondel polisi teman-teman. Siap 86. Laksanakan. Oke. Mantul teman-teman. Ada banyak teman-teman. Wow, ada lagi ondel-ondel mini. Yang kecil teman-teman, ondel-ondel berwarna merah. Ada apa lagi bocil? Cari lagi. Wow, ondel-ondel mini lagi teman-teman, berwarna putih teman-teman. Oh, mantul ini. Ondel-ondelnya pada berbaris nih teman-teman. Mantul. Wow, ondel-ondel mini lagi teman-teman, yang berwarna putih. Mantul. Ada banyak banget ini ondel-ondelnya. Mantul, mantul, mantul. Ondel-ondel lagi tuh teman, lihat-lihat. Wow, ondel-ondel berwarna merah. Didirikan lagi bocil, dibarisin di situ bocil. Wow, mantul teman-teman. Wow, itu bebek teman-teman, bebek Vespa manual mini. Mantul. Ayo bocil, ada apa lagi bocil? Wow, 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 wow. Vespa manual lagi teman-teman. Dibereskan lagi di situ, dibariskan maksudnya. Oke. Apa lagi? Wow, ada Doraemon. Didirikan lagi bocil di situ. Ayo bocil, lihat lagi, ada apa lagi? Wow, ada Spiderman teman-teman. Mantul, ada Spiderman teman-teman. Ada apa lagi bocil? Wow, ada burung hantu. Kita dapat burung hantu juga teman-teman. Mantul, apa lagi kira-kira teman-teman? Wow, dapat banyak banget ini si bocil. Ada topeng, ondel-ondel teman-teman. Mantul, mantul. Ayo bocil, cari lagi, ada apa lagi teman? Wow, mantul, mantul. Ada ondel-ondel wayang teman-teman. Ada 2. Mantul. Taruh di situ bocil. Ada lagi nggak bocil? Masih ada. Oke. Kita lihat lagi teman-teman. Hasil berburuan kita hari ini. Wow, 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 wow. Ada kura-kura ninja teman-teman. Mantul, si bocil dapat kura-kura ninja juga teman-teman. Masih ada lagi bocil? Ada lagi. Masih ada lagi kaktus teman-teman. Si bocil dapat kaktus juga tuh teman-teman. Mantul, dapatnya banyak teman-teman. Sudah habis ya bocil ya? Oke teman-teman. Kita lihat teman-teman hasil pencarian kita hari ini. Wow, mantul, ada banyak banget teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sudah habis teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.